Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Nabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chinsa ni Isato chawono botuko moncho muligire na ukwani andonsi ya sobereta semaragoba yabono chinga kuchino ukwarigani ya SMS mangana magia ya rokumanyika tiyari tuwa bereto ukwarigani ya kuruwa semambia ya rengentambe ka Chinsa chigali tukeri gabono ya ijuma star kisano mutinyo kane umwaka boichiri bubere na meronge bere nene na mange abereka ukoleka na yasiri wango chiko sansamura na ukumajibu na bali kibaito wako ya sangere kuro chinkongo chionsi toko nyumura agereka wateka na manga koleka niden na manga tuwa bereto korona na boigo na manga tuko chukumanya semaragoba ya bono nyirabono ekaro kelito gendrete kumurekera gendrete okoreka na sorongoro Gusii na boigo Chinsa mochinde ligobono okobori okogendrete kuruegwa gochia sabwatani ane mono kura sensemeria yobo chanu berikone kibuna ebirengo yobo chanu korende wabire eye maiga ayo mubunge Embakasi swabo wino kosa rebuna yerebya omwaziri wobo chanu sana kumincha anyari wako isokura sabo koribwaye asekerenga buna tarekerania okogania koli kwa banyagetari karokeli mugiroga ndrete kubwatanse ase Chinsa mochionsi ngati yaria abereka korigwa ase nchera ayobo ikano boigo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati liga mochiro omubunge ose MC we ward yeri goma nyambeka gisesa asoko mochibuna yaroga ndrete kosegeta nemono ogo taigwana gati yoroberu ensemeri ya kroka ororo kubwatania county ya Kisii aboigo ne county ya Nyamira ayunga jatushi kumulikiro mwancho muligeri ya semaragoba yabono kolenda sonsi na byonsi na kwaligana tumanya century yobo kento bwatu wetera semeli mtandao semeli ya Facebook na bogo tuna buna Ndizi TV News Digital na bogo semeli ya YouTube tuna buna Ndizi TV News tubasuka bogo tubwatu wetera se website yetu na utambe www.ndiztv.net onyare konyora yomo naenda mangoli toko bwatera nenda wetera somo no wimenyeryo igakoro kwa Lydia Mose ekaro kelia sense mechibi chamo ndio game akoro kwa Petronira mokeritangane ke gimatso na mangana jua senchera yoke abantu bali bagokora egento gekuru illegal connections bago tabebe kristima igekure getindi asabali bako ibestima bonkunyo mobunge Anthony Kibagende roge kuro nagote abuna go ikestima be kwa Chinsa mochionsi ya se bunge yaye Niposa tupate kwamba kuna mtu wa bodaboda ambaye yuko katika Kisii Municipality Board. Ya mtu ambaye ako na degree ama ako na diploma is the least. Omugavana we county ni gatebire go ikomwa na bodaboda chiko inyorwa se board ya municipality me county ya Kisii ekona kuko inyora kwa bana bodaboda lakini kolende go ikotware diploma go se degree.
Tumesema ya kwamba mambo ya kunywa pombe mchana haiwezekani. Watu wafanye kazi mchana, wale wanataka kunywa pombe wakunywa. Waliamo gusibekire kino kolemere mu mugasumo manya gusibekire no butukote birumo konyu umurai Vincent gashagwa. Mwisho muri gabone togo chaka na mangana gotekera se margoba ya bono anemono igoro yekina kebwateraniti omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda heyama ga yesene tuguterare okonyara koba omuraya se county ya Kisii banyama ga yomokonyo mu governor Robert Monda wekirana seke gambero wekira boni yekine gatara tegerero ikibono gechi kirego chikotegero stariki 15 heyemo omuchenye igo kana buri tangani gokonyore kine kyabekurwa se ekigambero kalikia ameru anemono ase nchira yokonyara kwa ene kibuna ngotene nibale ogotiani gwa koyo abakago choro buno mokonyo mu governor we county ya Kisii Lydia bebo nikochinga kichibone ekine ko sekambero kyaberge ko boli buna omokonyo mu governor we county wa Kisii Robert Monda abekago tigara asobora ibwayo ikekina kebekira sekambero kyabaire kego tegererwa na connection ngalibono anyare kurusigwa as OBCIM kolengana no robot na boigo nengana tokonya rumo nchumuligereria ase margoba yabono neribuna ni gomokonyo mu governor we county ya Kisii ataranjiro bane gwa kwisiko kurwase ekerogo kiaye bunenchereyemo yokonyara gotegerere kinakebe kyabereke gotegererwa se kyabereke gukigwa ase kigambero no musike purity murakirera oyubono oroyomo obwabamanyi belichiko kolengana era ni gate birubuna na kubulie kigambero kiama chako skone kibuna ngonyara kere koigwa okoganyo kwo igobone kigambero kiama chako sikikira bone gagyate biruna omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda ni garagendera koba omurayo omokonyo mu governor me county ya Kisii wekekina kegetigwe ase kigambero kiama chako gyategereirwe nako nacho aina rumo nchumugireria magana gutwikira ase maragoba ya abono na gotigana yumo nchumuligere bono mu governor we county ya Kisii Paul Simbara tirizo koliara ni gomera namo na boda boda segeti kalikia Gusii stadium Kemerobedia nemona sema ngana lingete chisako na boigo na gokinia sema municipality imeje county ya Kisii aratu kwa na kurwa sema ni gate biruna bache ko ne sema ya municipality ngonyare go kini wo boikero na boge body ko nyara go chorwa ejuwera nyara go ikira ni oborai asensemejo ase body ni go mu governor te biruna humo na boda boda yomanya libagalia bene unenchire mu yoko nyara ko leto bwasi no bwasi kwa sobo ko ribwa bono na bo umo na boda boda rachoro ko base boda ni go bono aratu ale ekerengo kalikia masomo asense ye degree go se diploma nyare ribagalia bene asensemejo aratinga kechini gamo chomo msebe wodi yeri gomanya gisesa asogote yabuna ngati ya bali bagendete ko segeteri birali tindi anemona samangana linge toroberwa keroka uroko bwatani county ya Kisii na bugone county area ya Nyamira omuliketo mirdede momanyi na roboti rwa senchira yobwimbe no moyega obwate omosasoko omonene engaki omugavana anyora omurundia obene uyore omoswati we myaka 53 asegali atanalitibo tambe asege kabono engaki akora omoyega asegeti kya Gusii stadium amona bana boda boda kurwa ebunge ya Bonchari elie yabo basi amone ya Kisii municipal aseganga yaye yokubagania ko igora chisako ase ebirengo byechi ward elioba chigokonyeka amatuko abusyo Sanchiro ibanye esako tubaya. Crime cannot help us at all. Na hiyo na kitu kwa nchi sako chetu kubwatekana nobo choli we kyama gya ODM obobole bosyo omugavana we county ya Kisii Simba arati ni gobono esokire kobolia oborai we kyama ekyo asabolire ababwatani bonsi ba ODM gochamona ko mwamagoro buna enchera yogotinya oborai we kyama ekyo because we are a democratic country. Okay, ndande iko we be prepared. Yes. Musoke ekerutua kanondeshe na try nona ba yaba komu kwa sisi serikali ukimutura.
Omugavana Nigo Bono amuragire ekiara omuriki obotambe ase serikali ya Ruto oyo obeire bosio asokore ntari ororoche imeyo mucho bosongo asatebire buna Nigo emeroberio ebekire yogoita ensemo yabo bwatani baye na Bono Nigo agikeire egekore ekyo. Tunauliza kama wewe ni PS na umepewa kazi ndugu yangu, fanya kazi ya PS, saidia wananchi wa Kenya. Kisii is part of Kenya. Why should you make sure you have aligned a certain clique of people, a certain killer squad that they must track, kill innocent young people in the name that they are goons? Mtu ambaye amepewa kazi ya kusimamia elimu Kenya. Wana wao wameka kika hiyo ndio kazi ndani. Ase chinga kecho Nigo arukwana orobebero ra sensemo ya keroka uru aberero koreta obututukano ubuna Nigo bore asensemo ya Nyamira nabande bagoteba Nigo bore asensemo ya Kisii ase Bono amochirie omo MCA oyo mokoro e county ya Nyamira oyo beire kagosegesa Chinsegi ase chiro ya keroka aso mugabana aine kebuna korengana ne koti Nigo yabaete amatuko bachikonyora bagukwanira nabuna abagabana bukurwa ase county chibere elinde konyora lichibu. There is an MCA of Nyamira who is inciting wananchi in Keroka to fight. We will not accept. And we expect the police to be impartial, because the court directed myself and the governor of Nyamira to sit down. We formed that committee, which we have agreed for us to have a last resolution. Nyamira n'abantu bantu abantu bakisi n'abantu baito nto Onyancha neko ebikongete bikego byanze korwanya abantu bomye we not accept. Ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye. Mbia mono muri kitomiride mumanya soroboti rwa senchire yo bekirano gotigana yubono mwancho muligirya umubunge Anthony Kibagende ni gate brina ganda to kobekemero beresene eriko ne kibunango kinyare birongo byekisemi ane mono ase bunge ya yogotara chiskuru aseri tukurya rero gati yabone skuru ya kyoga muno chinsku ne semende ni gate birubuna naligeti ko ne kinkubwatanare amuna bayibuli bunenchire ya moyoko kinye birongo byo itukurya na umira na muna bibura chiskuru ichi asaine kibuna ngoba watsiare ane mono asensemo yogosira chisemin na boni garugo kurogo tinde go chia so bibo estima hobono warokan ne comment kana mono ase ebunge jo na hote yabune gatambuka regete ningo chikoirwa asane bali bako estima na kwebekera mubise egento kere chinguru cyo murokera nanse transform magosareka asense mejum umurikeito dipona sanya setara ya moeli yo mubunga seri tukolya lero ne gato ali gandro boti rokubwatia. Mtoto ambaye anataka kusaidiwa aende polytechnic akuje apeleke polytechnic. Wawati hiyo uhalifu na wazazi wamekuja au wamefanya vizuri, shika hao watoto waende shule kwa polytechnic, sisi tulipie hao. Tajwa hiyo Umuroberio bwokurwania obotaka kurwa sebinyoro asogosira chisemi insinyo mubungo kitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagende haba menyi borgongoru Nigo bagendere tukogokera obokoreri bwayobuya kie basali na sabiye basali bakaya gakitindoji akikubaya nasawo sen na bano bwate sibago tatana basiseni this is the second round kwame Gukona imeyo skuru yabaiseke ya St Clair Kyoge yotoka imeyo ward ya Nyakoe nigabo tukige kurire getindi asa abantu bali bakoibo muriro westima goiko gusalirwa which transformer ebungejwe abantu bali bako korige ntugekuru illegal connections bago tabebe kirestima abuna bako enda basali transformer ya overloaded ya sambe bintu lete igo bakyo mugambi na bali bande bekenyoro community net coordinator kindly be on the lookout manyaba ngaba bakora illegal connections chinga kecho boigo bakubwatirana no mugambi bwe location ya Gesoni Ambrose nigo bakwanira ogotingiwa kubolendi orogongorwe na kuboli abayiboli kuwatuke bikurire bitindi ase ogokurira abana babo anere bali bagenderete gukora ebikora byobosalia utarende ti umwano
umwana wongo gwatware asunyuntwe okigotindeka umwana waraitwe buno muibi abantu mbacha matangayo igobono kwanira abana ebinyoro abana kuru kogekari bali bakweruka 24 brothers tunatafuta nyinyi na nasikia mnashikwa wazazi wako na pesa wanauza shamba paka bako na watu bonga bana na hata baba kwa tubabe kwime naende amwibuli onyubolemo wakana basirali oendorwe pe ngayo mwe mwekwata mwana otele no mubi weka totini naye eskulu kilo mheshimiwa akatiweze umwana ke utoke skulu wana kurega uko mwana otele no mubi mwana na 24 brothers naye uko kwa wana kwa andi na uko kwa na abana bodaboda boigo nigo bono baburiwe kuba maiso aso bonchule bwabo na boigo gutwara maskani tinga kibagandira to bonchule bwabo ase chipara igo tutagete number 1 chipara kirosibwe elinde munyare ko kolega asibia gwatebaga abasubati mbata mutali boigo lakini number 2 na ino mutware maskani ekenyoro mwabuli abantu bia mwakwana bia mukunya kubatogonyera. Again, that I want to promise you, we will pick a few of you from every stage in the next financial year, not this financial year, to bairi bachikosoma driving. Bamanye na kia bantu bakurungie pikipiki. Bakweli bapara kwanyora bakurire ki accident. Yiko ripoteria egetaseni kia unambe ya Ndizi TV kurubu katakati bunge ya Kitutu Chache South yutuke meje county ya Kisii elitaliane Dipon asanya Biono muliketo Dipon asanya sorobo churwa senchire yobo ikirano moncho muligereria ekera yuagendrete maiga yogo soko jiskuru ni gawa yorba rokane kobori wakone kibunanko bare maiso ya sabana babo chinga kechi gabara basomo tumuko oisi kokorengano moko nyomugambi kurwa sensema ya rigo gotoka sub county area ya Sameta ni gobana nya rekobori abayibori kone kibunanko bwatera na bara sobime na kubika abana babange chinga kechi gabara isikubuno muliketo jurike rubo agotumanya Somo ya gabwa matanga imeyabo kinani rigo sublocation sub-county ya Sameta nigo omokonyi bw'umugambira Tiff Oyare abori abayibori korenda abana babo chinga kichi chiskuru cha Sekiru asomo tumoko bw'amasomo nigo boigo baganirwa gosemya abana babo buna obugima bwakongire boigo chinchira cyo gwetanga korwa Samarita tancheiri n'amaroire ayo aichoire skuru cyafungirwa abayibori nayo moteke responsibility muri abana bayi abana bura babungete skuru je burando yega ariyo bisi ari no tira banya gwetana para kamuranje ba device baberenga bakore chi assignment bari kuri skuru ese to amenyera bari ganeko maroira arororo nona maritonaro igo device abana batebyo bobe bwo gutaratara babere chinka nari turanyara ko bari resenjere education that can make you stand in places. Exactly. Nchena maitena renge kuruga iga Sameta. Nche kwenyora ngo so National Defense University Kenya. Na renge kwenyora in the Kenya Defense Forces. Ina renge kwenyora ngo kolega International Peace Support Training Center. Kare. Lakini yesenge nche ya masomo. Tuwa renge ko seri skuru. Tuwa enda satise chabo tukolema. Tato ile chibaye skuru chiachi go twakanire school fees. Omonene tokonyire and I can only tell you na amasomo na arara konya abana boigo kubwatekana ne chiche chibasari chigendete korwegwa nigo baboriwe wikirana se chinsemo Kenya chekiri tukoria Jumatatu boigo itumberi tukoria Jumanne eryo kwenyorera chicheki cyabo tebiryongo kuna Samuel Karuru omachama ni CTF nama tebyo bisi yitonjare goja yonsi ekiagerekare kunya kurukiche kiororo naende nateba Jumatatu cheki jo kirairu nyacheki na Jumaine akirairwe Sameta omuntu oja koyege echeki akaoja nige pande
nando abwate simie namba yaye kulikwo boigo asomoyega bogochangere skuru ya sekondari ya Mukubo ase obwagachi bw'ekinyomba cy'oboraro cy'abaiseke nigo omugeni bw'esiko omusike Obadia Barongo omuchumbe obomochoge borabu asaba abalimu kobekomokya eri abana bagendere gukora buya twachangire buya sana ga contribute buya. We've done an amazing work, lakini toragacha chiskuru chok arafu abana bamanye ko bangambarigo eta igombya sana kitoko koraga igo itali siro waki aki abalimu balimoro. Do your best so that we get a high admission to our higher education learning institutions. Please. Namotokora totenga buyaga torosia magacho lakini society etigare aseheri teba isego sukago chibusio lakini abalimu na pamoja na wazazi na marafiki na kila mtu tosego koromuki performance echi school jeiteba igoro na nchena bobono buna bono nchonye talikanga high school ga rongo na chietoro ronga chikonyora chigrade chane chingia kanga nintene ndebo sibo ino gango kwana kaki abalimu bawo machobe monkorera masikani abana bagendere gweta ngo ripoteri gitaseni kya Ndizi TV eritariya Nenjuli Kerubo Niyono muri kito juri keruba soroboti rwa senchire yobo ikirano go tigana na hito tigare boiga samangana ngite chiseme nigo chinga kechi abatene bichi skuru aho babero agwe soke na borobu kunyara gukwane ngane yo asoko gania bayiboli boigo banyare ko barenda abanda babaso mutumo yo bara bisiko asege kege tambe chinga kino go bate biru na nere bijya bayibolo kunyara komanya chimbo chia bana kero bali skuru nabo ne kero bara chinga chiabo iro komanya gatie mechandeli babiri bago etera eyega ne konyara komanya mechandeli banyara ko abalimu omusigoro mororo unenchira mu yokonyara kubwatira na gutwara chimbo chinyego chia savana ekrobalenka nabwo ne ekrobarase chiskuro. Samuel Mose, manager Paradise Academy Chinsa mechiga chiabo maribonjaria igotora otubwato mwega bogoseke skuru na ande bunere kawaida yeto kara togoseke skuru togotwara mwega mone togotwara bible togotwara stakeholders togotwara neighbors bagochaga so twabogire sana so gojaga siri tukoria rero asoko ene kimwigo beira senjere rengia kabisa yako era bible ko bachira igotoko boka eko era gatwagokire nabo na intwa manyana nabo na baro bamanyanga abana babo ngibagocha basomigwe kirasimi nabo igo ngibagocha basomigwe ground CPC yaje taringa gosomia abana boge kirasimi iye gosomigwe igonga ekorokinga nki omwana ara akore kurunse kogenderera because igina ere value nene ya CPC so asenga kiege ntutura batebinga abaibuli bonsi pia toletera abana abaibuli andonsi asimale egento mora make sure nga asenga kieye omwana goikomwire skulu na ando mosomi asenjire bwenerete ne banga bogimo bwa kongire egaza sokunya na ndege ko ande skulu ande onsi kuichava tena na bali mubande ngo understand torenga ebinto ne bikongura kine kero kwalire ira na gwate mo goikirani na ria abana bakonyo ekara bana bakonde ruse ya nyenge ga bakomutinyi ogorigererio gatano egento turaganie abana mubalinde kero barabeka nandi mutoletere skuru bali buna bahiranire kurugaiga nandi onsipi bali banda onsipi banse no gongorwa Kenya bonsi abayibuli ngo ba achi linda abana yako oronye tokulinda abana baondete yora kurendera abana bawo ekine kigintu kia muhimu asinga kiechiga asoko ene kinga twakonyera abana twabasomiri njerende onsi emige eko era linde na liora konyo bogimo otherwise ngendo ngira turateye binga umwe serikali okonye onyotera jagwe konya egwitira asu mwana otherwise go tigarana yubono togosuka go chibosyo ngo tokomurekera ane munaso kubwatana kwebembe bibono byarokane go konya bange kolengana ne kyombeke mu kurchense mu chirichya gisma nigo bono kolengana nsemo yabo bate birubu no go chama no kuranya go kinya mangana ne to 10 ibago tebagendereta okongali tukugo chiase na kubolia abantu kane kibuna kwibwatani bale asebyombe ao unenchire mu yokonyara gwe kinya ane mono asamangana ne to 10 unomurikito kurase county ya Nyamira Pokara agotomanya na somo yigaho yorengete konyara kabogosira ekyombeke mo kurwase jinseme chiga cha karantini kimanyekante buna Gusii cha self help group ekyombeke okyagendere ko bagegosira abana inchi kurwasoro gongoro igaso kugenderia samagi mabasige kabono numu sengerekano boygo nyara ko goikiranwa mo nerombe yabarari kurwase bitaseni aho hanene bakurwa kurwasoro gongoro county Nyamira abo bacha go kombo kumusiro muralia kurwase kinyoreke gasirita Edward Onyancha
gukwane kirekio banyakiomba bagani go bayarede kikiirete barabuka banyane guchaki kiombe kiga ekyo kyagendera ko bagakonya abantu abange kura Chinsa mechiga igento bono kirire barabuka banyene kuriya gusira bunenjere ya moyo gotambe yo gokonya kwabo gochasa abantu bande Samaria thangoro ku David Mainda kijana rinyoro ku karantini igatore kiombe kiga sicha ekiombe kiga ito twage chagete esogo tokonya gutwake cheki nde member ekiombe kiga ito twachagete tuli ni inya yokugania konyore bifaa byo gukwanira ne bifaa ne chitendi asengenjo tokuchonore mege menge twanyora kantu bwati asitukuiga munene kerembere tusumuga soro mururu bona tukabeka namba buneke ombe yagara tunyora abantu kurusiko isikonya gutosira tugenderere kiombe kiga sokonya chiama ne chitendi echo ne biroko pamoja agukwana bwego nigo babwatukiro baseme guchasa bananchi bande kurwase chingongo kwene kibunango ibwatani baramo nebyombe ebyo kolengana murabarubo birakinia magendero kurwase rogongo rwe county ya Nyamira na kurwase rogongo rwa Gusii ase byombe byeto byakonyire itangani ngeringa ngosomi bara abana na inde ngosomikira abana na aba bataraso ase byombe nango babolinga asogwanja kwa baso ase kiombe ikiagera ase kiombe no baranyore ogokonya koroko ne kurwase kiombe bone kiombe kiagenda ira sama tuka ye miaka ebere lakini rene ngonya tureka turasoba kongu na sama yago konya na turi kero mwana guchie skuru ngoja turubuna mabune kiombe twamusira ogende skuru ekero umuntu anyorira bokongu bo borwaire nkomusira turi ogende urwariwa egenya sako mokonyo kuwena oira no gocha ase turi kono baturasoba amase kiombe keiga tugendete gusira na intwase inte ntubwate mpaka chimeri go round ntwaigwire mpaka account ntubegete kintu gitu keima se account yaito tuli under social services arafu ntubwate certificate na kera kama kiriga ndese kiombe bwate tugenderie kiombe keiga mwelio yehebego nigo bagende ko bakubulia barayi kurwase rugongoriga kwene kibunango sira bare ebyombe ebyo biragendera ko bigokonya abantu kwegenderia samagi mabo akira ali tuko tubaito ba parliament udo minto omo MP Kisairo oyo minto cherusha manyi atokonye kifamilia asobo kongu atokonye kemagenderero eritunyale kwegenderia namona abana baitu bari isiko banya gutusira abana isiko batusire bari batari kwenyara se gurubu yega abana batake yiko benta masomo kone basi mbamente twaganinga na inu mocha se tura mutusire egara abana baitu bagenderia sa masomo abo eri bazokonya kuchibusio Samaria tane ngoro kusamwiri kirosie PK motengecho ngo ase byombe bino tumna tuwa bigendere bari bagusierie byombe negento kia mana sana ndoje kia rusi dia abantu abange asa tambe sana konyora abatari kwenyora kurumoina abatari kwenyora bachamo barosie gento kianyora kimukirie gento gete kurumoina na bana konyora kurwa mbaro abatari gochie school koso kwanyora gento gete kurwa kianyora nga kimukiri kurwa kialetire kurwa na bono iga ndoje muna tuwa chira mo tuwache kundi muna tuwache ga twarosirie gento ndoje kerore kanete ese ekwere muna tware gukora umuchango gingo ripoti getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kwa Chinsa mechiga cha karantini imeye wadi ya gesima imeye county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara mbiye muno mulikito Polycarp okara sorobo chirwa senchero jobo ikirano gotigana yibono moncho muligiryo moko nyumoro ibenseri gatega shogwa niga atebirubuna amangana rengeto kurano ko binyegwa na murwa tancheri na gendera ga sense ya Kenya ya serikali ya Kenya kwanza okona kurwa se county ya Nyeri tukuri ya raso kunyara kobe kure chigutwa boroki wa kurwa se polytechnic ya Nyeri ega shogwa atebirubuna Chinsa nchirero chiwente kutume kwa so kunywa se binyogwe na kugania abasaba base ko ibwatanya samangana rengeta marona naboneka atebirubuna bagendera kurobunya byobutina gusiya kinyomba cyo kwegokia ikibone zitabwati ti amachikali atakaire ane mona soko nyara koni go kwa marwayo napo igoni gate birubuno ndibwe nsiranyara gako bekubiara soko nya marwa tanchine mukirige tambo kirige tindin napo igo kobwaterana amone semeli yabagambi nengana atebirira chiko korekana oikase binyoro amone serikali eyemaga ya serikali nego za national government ko riba gari yabe na soko nyara okorobunya byobutinde anas nyomba chiri chiko kagokia sate birubuna mbagendera okorobo ikamurwa tanche yabereka gusirigwa ane mona sorongororo rwa Mount Kenya. Tumesema ya kwamba mambo ya kunywa pombe mchana haiwezekani. Watu wafanye kazi mchana, wale wanataka kunywa pombe wakunywe usiku na wakunywe masaa machache. Kutoka saa 11 saa 5 waende wakalale. Ndio waamuke asubuhi waende kazi. Tumesema ile pombe mbaya hakuna kuletwa hapa Nyeri na kuingineko katika Jamhuri ya Kenya. Wale wanataka kuuza pombe wauze ile pombe nzuri, watu wakunywa masaa 4 masaa 5 waende wakalale. Ama tumefanya makosa?
Na mimi nimeambiwa sasa mambo imeanza kuwa nzuri. Wamama wanasema wazee wanafika nyumbani wakiwa na nyama. Zamani walikuwa wanakuja wanauliza nyama na hawajanunua. Anakuja amekunywa pombe, hii chakula haina nyama, na hakuna nyama amenunua. Vijana wameanza kuwa wasafi. So mimi nataka tupambane namna hiyo. Na sasa vijana na wasichana mfanye kazi yenu. Pombe imeisha. Nataka nikija Disemba nikutane na wasichana wetu wamebeba watoto wakienda sokoni. Si ndio? Nataka nikipita hapo si iko namna hiyo? Na tufuate Biblia, tuongeze dunia, watoto wajae. Hata mimi nataka kura, kwani nitachaguliwa na nani? Mimi nataka nikipita hapa nakuta mama amebeba mtoto. Wengine wanakaa kama leta D wakitembea. Tunajua maneno iko sawa sawa. Karibu tuishe. Mambo ilikuwa mbaya, si ndio wa mama? Karibu tuishe. Kama jamii tulikuwa hatarini. If we continued the way it was going for another 10 years, this region ya Mount Kenya tungeisha. Tungekuwa hatuna mtu yeyote. Ni wazee na akina mama wale wamezidi miaka 60. We were losing an entire generation, and I want to thank my boss, President William Ruto, for providing leadership and giving guidance on a sensitive matter and saying we cannot. Na chinga kichwa gekombe kerigetenete chinyomba cyo kwego kinabigama nimo bagani niko nakarugiye sokiro nyara gukwanira enchira gati mu bagani yaba kego siye kwikara boni gataraba geko igurwane serikali ne maiga yo koro bunyabyo botinda se mu bagani yo korenga nabanyene nabego nabatenende bekyombe kyo niko batebire buna niko bagenda to kubarasara nene asoko mu serikali asoko sona na amangana rengete serikali ye county niko chinga kibaganiriyo murayi bwenso n'musamo Ruto kubotana na semo yo bulendi ko nekibuna chikaunti yokana chiremirimo yabo na kubanchira ko igoro emibagani yabo unanchiremo yo kunyara kurigira sokote buna niko baganda konyora sara kubwata kana ngati bagani menge niko karaboni gesie kiruna teraba keko igorwa. So clear direction on this matter has led to continued closure of some of the premises run by legitimate alcohol manufacturers. At the same time, traders within the sector continue to bear the brunt of harassment from the county security agencies who have taken advantage of the confusion to constantly harass our members in the guise that they are implementing a government directive to close all outlets selling various alcoholic products. Those county security teams, they are aware of the illegality going on. They know where all that changa and all that, even the ones that are branded and put in bottles, they know it's not passing through. Our security teams in this country, as we know their work. Whether they choose to do it is another matter. Mwichumuligire bono kutikana nebiro naboigo na singinche bitango binde nganchire ngakero musumale mangana majiaga bwa senchira yobo ikirano konndi tukeligano nyorete buna botambeli tuko neria ijuma buna botambe nkodra sasa mele chigosori nyirogi ngwirana maiga ya captain na number 00 ndemo Steven ga gukora MSM ya mangana majia buna botambe nimbwate ngantongo kumanyeka gani twabere to kuyibona sindigisa terongore kwa gateru sana sindigiso osoka rusino yongo esiri yabagango seba kole kilo batero gutoro to kusana kogotero kinda tukumanyina amangana yuna kyabante watokwa sindigisa okarebo moyo esiri ukakata no kumato moncho muligile inkorena ingotebi naki ogotero kogenda naki kware goterwa talinjira kogotero bono ingorena ingotebi umugano mo kaigoro yogotero kuli kumene kware ngonda sebono esemere studio captain number 0 ndemo Steven ganta kwere boy county ganyora match esemende studio tinkorena ninko manyamange toska.
bono Vincent Onyancha korwa sensemo ya sudu kurenda sebono tiang kwariga divena sensemo ya mangana Amayia ye chigo sorry buna butambe bitanende mo Steven captain 001 tocha kama mangana Amayia ye chigo sorry korwa sensemo ya Kisii school ubara abanyankonko be go sorry ya rugby aba go sorry 15 kerense mo asoro gongorwa Nyanza na sebono iko bagendrete gukura amariga nya obosibu achigo sorry chia nationals jesemo ye chiskuru ye chigo sorry chiensemo ye tamwe ntangani asechira korekane ese county ya Machakos na kulingana na moroke mwanebu timu ya Kisii School Rugby 15 Lee Aston egara kiribu nambero biretike boikiranu nonyo bekira serombe enkongu ya pool A asebale amuna abagite chi final ya so mwako etensemo ya National School ya Butula School amuna All Saints Embu amuna abajan kongo korwa sensemo ya Rift Valley St Patrick's 10 ndate abuna school ya Kisii School mbeto meke boikiranu korabuna benyo lili bagari ya bene teko sori chinsemo cha East Africa. Aiga na segeti ya Kisii School asabanya ko banyanze go sori ya rugby aba go sori 15 kerense mu baregeti amaegero yentundo yo moyo bosibe menano via National Speech Secondary ewikere bosio ime county ya Machakos. Korengana nensemo ya borokia bwe timu yeye nigo baegenete mbe arigenete keboikiranu noko bwa kwa be final ya Nyanza nekerekerio kiomo kya babekira sama tukamagega. My name is Lydia Shisikani, coach Kisii School. We are very proud to represent Nyanza region in the upcoming national Kenya Secondary Sports Games in Machakos. The morale has been high. We've conditioned even more. We've had many gym sessions. We've had many fitness sessions. The boys are fit, the boys are well conditioned, and the boys are ready. The journey is amazing. The boys are prepared. We have had some test matches here and there with the club, whereby our head coach is there, also the head coach there. As the games were going by, we have been reducing the margins that we have been conceding against them. So the boys are there. Timu ya Kisii School nigera sero mbengo ya pool A asebaro bina banyankonko ba Kenya mwako eta All Saints Embu aba igete chi finali chi mwako eta Butula School amuna abanyankonko ba Rift Valley St Patrick's 10 ine na kibero vereti asema ne bia bikongo bia pool A. In rugby, there's no pool of death. It's only one game at a time, and we believe that we were handling one game at a time. We'll be there. But we failed to Butula in the last game last year. But the boys have worked hard. We've trained hard. We've worked towards the game. We've been placed in a very tough pool, but we've prepared. We've worked so hard, and we are ready. We're ready for the competition. Yeah. My name is Charles Obiero, Captain Kisii School. Our team is well prepared. We have done the fitness. We are well conditioned, as coach always says. And as coach has also said, our major investment is in defense, because we believe that defense can win you games. It's not always about the attacks. And as we are going to the nationals for the second time, we have high hopes. We know we have worked hard, and we are willing to fight until we're able to win and probably go to East Africa. Nonye balegochia safari ya nationals nigo baborie merobeliko bekwa elio kweneke chiskuru chinyenge ime ya Gusii chebwatanili na rugby elio ukienia gosori yeye no bwamereri emeoro gongoro. I'm also the coach Kisii RFC. They are playing the Western Region finals. Kisii as a region has so many talented lads. And it's a good picture that it's now coming into picture, that people are now noticing the talent in Kisii region. Nigo bararwe Kisii tukoria Jumapili gosemera nebyo bigo chaka Jumaine asekemera negetangani baragosoria na Butula. Ko reporteria Ndizi TV korwa segeti ya Kisii School Rietariane Ndemo Steven captain 001.
Omwancha omurere ndake abunkorwa sensemo ya Kisii school na nyirabuna mbabe bakwenda chinsemo chiria sebara chiskuru chinyinge chiraike chinsemo cha Machakos twikagitukuria Jumapili batimoke litukuria Jumatatu na chigosori cha Kevene ase ensemo ya Jumaine chigosori gatia abune chigosori chia rugby 15s egosori ya volleyball egosori ya hockey gatie chinde chirobiri gosori gwa ensemo ya Tamwan totigara samana ngete chigosori chechi skuru ni gase ensemo ya Orugongo rwa Nyanza twatwarete bene chigosori chia abana osaya boroki uri obwato bolema kurwase chi county sano nemo chira Orugongo rwa Nyanza chigosori cha kanete ime county ya Kisii chinsemo chia Kanolo tunga musocho nase chigosori echi ninga varia ni bako kiretu gwetuma kwa bana chigosori au asekere county yabwate gati ya bugatani barachiko bakoba se weekend yensemeri ya Nakuru county asichigosori tuchia bana bwato bolema ekerengo kia nationals. Kwa majina naitwa Mary Ndaga, katibu wa Migori County kwa wanafunzi walio na ulemavu. Kwa wanafunzi walio na ulemavu niliweza kuleta wanafunzi 120 wakiwa na ulemavu tofauti na kati ya hao tulipokuwa kwa michezo tumeweza kucheza na kaunti zingine, na shida tuliokuwa nayo ilikuwa ni shida ya mvua. So tulipoanza michezo tulianza vizuri katika fields tofauti at Cardinal and St. Mary's Mosocho where we had the hearing impaired, na kwa the three categories wenye tulikuwa nao hapa in different fields waliweza kucheza vizuri. Changamoto tu tuliokuwa nayo ni shida ya mvua. Juu tunapoanza kucheza mvua ndio hiyo. Tunaendelea tena mvua. Sasa hiyo tu ndio changamoto iliyoweza kufanya wanafunzi wetu wasiweze kucheza jinsi ambavyo tulitarajia. But otherwise in short walicheza vizuri. Hata kwa wale tumewakilisha kwenda kucheza kule Nakuru National ni wachache wanaenda, lakini wanafunzi wengi walicheza vizuri, lakini idadi ambayo inatakikana huko ni 22 katika kila category. But sio eti hawaku merit, wali merit wanafunzi wetu wengi sana. Lakini kwa mchujo sasa na tumeweza kuwakilisha kwa hao 22, utapata ya kwamba at least kila county imeweza kutoa at least kamoja, wengine 2, 3 hivyo. Chigosori chia abana balema ni gabapwatani banareko babakogikiri bokomu abarai korwase county ya Kisii na Nyamira so gutaikera chigosori chuchie kerengo kia Nyanza cyarenge chinsemo chiri chia Kanolo tunga musocho kebagote abuna baire bakorra baraya bakobase chigosori chinde nanyo chechi skuru na chiri chira sensemo tournament au korende asesori cyarenge tabana balema barai bachore baikara netichinsemo chia Kanolo tunga musocho ntabateruna negetange kenene asogosira chigosori chirengeta abana bale bwato bolema kingakeje cyubabulire serikali nekore kibuna chia ya mentire ama bagaya abana bali bakone semeri ya national sokoba bali bakwesoki ndiko bara abange bale bwate ekerengo kegoro kyo bagosoni ko bara abange kulinda bagaba baire nigarama bagama kemono. Asa Marieta ngoro kwa Richard Mogwa ule county ya Nyamira ngosomia sukuru ko Nyamira special school. Ntagete kuboria barai baitu Gusii kare tukura ruga ega twagenda chikaunti chinde chigavana first ladies yobago jabagire this occasion to expect the thing omurayo ito simbarati okisi na barai bande mbaji chego grace this occasion lakini budget karo kende matatizo nalengo lakini kare tugoja akitukubaboria barai baitu gavana na bande mokole buna bande ba korona internet tokorera kamanga ase Gusii yaito ntwanje tabantu bamete no barema obokongu bonde tobugate kere togotwara abana bababugate barema mbolinga support nturikonyora bu yakuruse government. Nao chenye inatu sumbua sana ni ile na idadi yenye inaenda national ni wachache mno. Na ningetaka kuomba serikali next time tuongeze namba, afadhali tuende na namba ya wanafunzi idadi kubwa kidogo kuliko ile tunaenda nayo saa hii. Lakini saa zingine tunaelewa uchumi ni mbaya. Tunaomba Mungu
pesa ipatikane, watoto waende wa participate national, watoto idadi kubwa kidogo. Kuna watu bado wameweka watoto kwa nyumba, watoto walemavu. Tafadhali, kama uko na mtoto mlemavu nyumbani, ama unajua jirani yako ama mtu wa ukoo wako ako na mtoto mlemavu, tafadhali, tuko na shule za kusaidia hawa watoto. Peleka mtoto shuleni na atasaidika. Tagotia na marangita chigo sori meaense yake atunda se ligi ya English Premier League.